Negociante mercado Becora Alhun preocupa a construção ponte alternativo, também afeta basira nefati negócio. O governo ao construir ponte alternativo que facilita o movimento de transporte, mas bem negociante balão preocupa a construção ponte alternativo né, também afeta basir nefatin negócio, não é sira o governo atu cria fatin basira molok sobu sir nefatin, não é sira bela continua halo negócio. Bahira estrada tu tama mai, kona los am nefatin sane am natu balos ida nebe. Tabo ser lori am batau nebe. Pis bondimo si demora, bahira matu hotu lalais para am fam fale. Ni am bahele umai man saida. Ami wan sira han saida ami han saida tabo sira halona estrada mai ni kono na ami makane bisa matu bane be foniti kamnian ituan mai ba maluk sira hetan ti am la hetan falini dan ne mak am makara husu be dane husu ba governu deng tamatan mos ba ami da be fan hanesane ni sasan wan sira fan hanesane tabo sira estrada mai tia pis am bahela te umai malum sa han saida ya te dili ni te ni tos ma mercado Telama ita amlah mate. Isranin halo ba ita na saun halo ba ita ne rain de hanatu halo dia halo ba sidadi purak ba ita timor tengge halo ba mas hatu dupatin ba ami ba hanoi netik amni sa santrim sobu lakon hutun. Sobu lakon na ami la lakon no sangka. Enquanto ter plano, o governo se constrói ponte alternativo rua e a ponte mau foi na Sorsorin. No ter observação Gemeni, ponte alternativo nebe constrói o se governo foi em 15% limanolo. Equipa cobertura Yemen.